Abariko baradukurikirana mwese abari kure n'abari hafi ni mu kiganiro Inkomezi z'amasengesho mukamuri kumwe na Pasiteri Odas Nahiraja sanzwe bagezaho kino kiganiro Inkomezi z'amasengesho gica kuri Buja FM no kuri SENGATV n'abakoresha Facebook mwese Imana Data wa twese ibahe umugisha n'abakurikirana kuri Voix d'Espoir ijuri rebesha buri munsi wa gatanu isaha 9 ku munsi wa gatanu isaha 9 kugeza isaha 11 10 z'umugoroba no ku munsi wa gatatu nko musamwe ko mudukurikirana ku munsi wa gatatu isaha 4 z'ijoro kuri Buja FM kugeza isaha 5 z'ijoro kuri Buja FM nyene ni ku munsi wa gatanu wa mbere isaha 11 z'igitondo kugeza isaha 12 z'igitondo. Turabashimiye mwese rero abariko baradukurikirana. Imana Data wa twese iduhane umugisha. Uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana, reka turamutse hanyuma dukomeze. Imana ibahezagire. Ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ijwi ni Mutokambari Ferdinand niryo jwi ryiwe Mutokambari Ferdinand amazina nayo Imana ibamugisha. Imana ibahezagire mwebwe muri ko mudukurikirana kuri SENGATV yazi muri ko mudukurikirana muri beshi abari kure n'abari hafi no kuri Facebook yacu wandika SENGATV nyene icubona ubutumwa bwa bw'uyu munsi n'ubw'ikindi gihe. Reka ndakwibutse numara kuhagera byo gukora sabone canke subscribe. Imana ibahezagire ugenda partage kugira ngo boshi bashikirwe n'amajambo y'Imana turiko dushikiriza. Reka rero dutangure dusenga ndumva dufise ibihe byiza aho turi mu Cyarama bahita ku masengero abiri ni rusengero rw'iyo byafime abifuza kuhagera turaza kuba adresse mukanya kazi. Reka dutangure dusenga kuko ari gikorwa Satani abasha kugwanya. Reka twiragize Imana akanya tugiye kuba. Mana uri Data wa twese kandi uri Imana ishobora byose. Reka uyu munsi ubane natwe kandi utugirire neza. Tugiye kumva amajambo yawe adasanzwe, amajambo y'ubuzima, amajambo abohora, amajambo y'imbaraga, amajambo y'ubutwari. Twebwe tugiye kuyageza wari kuba dukurikirana. Reka utugire neza kandi twiteho mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Rero iyi ndwi turi kumwe na Mutokambari Ferdinand nk'uko mwabyumvise agiye kutugezaho amajambo y'Imana. Turaba turi kumwe mu rusengero no hano kuri mikro abadukurikirana kuri ku maradiyo nkuko twabivuze atandukanye. Turi kumwe mu iyi ndwi kandi azi ko tugiye kugirana ibihe byiza. Abadukurikiranye mu ndwi ishize twababwiye mu kwezi kw'Icyenda ni ukwezi ko kwibaruka, ni ukwezi ko kwakira bya bindi wabwiwe. Twaragerageje turabasobanura turababwira ngo umuntu ashobora kugira ibyo abwiwe ahatandukanye akabwirwa ahatandukanye hanyuma akagenda akabirindira akabibura kandi ari Imana yavuganye nawe. Hari umwanya wo kuvuga no kumenya mbega bya bindi nabwirwa n'Imana nzobigeramo gute. Nibyo twize rero ibintu ndwi bituma ugera ku masezerano y'Imana. Hari abantu bavuye mu by'Imana baratuka Imana barabiheba bivanye n'ibyo bagiye bumva. Hari message cyane ubutumwa butandukanye bagiye wumva, hari ubwari bwo n'ubutari. Rero twarabigishije kumenya uburi bw'ingena bumeze. Ubure ntabwo ari byo tugiye kuvuga ariko nabyo byari ngombwa kumenya indwi tuvuyemo. Aho twabanye mu iteraniro ryo mw'iyi minsi cyane mu ndwi ishize twagiye tubona ukuboko kw'Imana. Imana yagiye ibana natwe. Reka twumve Mutokambare nawe yateguye uyu munsi cyane iby'Imana yamuhishuriye cyane ijambo ry'Imana Imana yamuhaye. Imana ishaka guha icyerekezo cyangwa guhishurirwa cyangwa inyigisho zitandukanye cyane Imana ikaguhishurira. Kabategenda ubwira abantu banje iki kintu cyeka guha icyigisho message tugomba kubwira abantu. Reka tumuhe ikaze rero
Imana ibahezagire kandi Imana ikugire neza. Turi kumwe kuri mikoro nk'uko twabikubwiye, tubane kure kuba dukurikirana ari mu ijoro ari ku murango umwanya wose tugiye kubana. Imana data wa twese iguha umugisha, turagukunda kandi turagusengera. Inyuma y'aya majambo turaza gusenga Imana, dusengera abantu bose bari kuba dukurikirana. Inyuma yo gusenga turaza kubumvisha intahe z'ibyo Yesu ariko arakorera mu Cyarama. Nk'uko wabyumvise ni ku masengero abiri, urusengero rw'iyo bya filime hafi hari garaje y'amakamyo cyangwa y'amabeni. N'ubu turiko turavugana abafundi bariko barayakora, nawe turiko tuvuga ubutumwa bwiza. Kazi reka tubipfurize umugisha w'Imana no kugirirwa neza n'Imana. Mu majambo tugiye kuganira ni ijambo rifise teme ivuga ngo byapfiriye hehe, byapfiriye ko dusaba ntiduhabwe kandi ari uburenganzira bwacu. n'amajambo ndumva akomeye. Ni byapfiriye hehe, tugomba kubonera ahantu byapfuye. Ndiko ndabona uzi ako kantu uvuze. Hari igihe umuntu nagiye mbona nk'abantu bavomera imirima akaguma yiteza amazi epfo ntamenye ahantu byafumukiye. Turagiye kubona rero ahantu byafumukiye kugira amazi ntatugereho. Araho byapfiriye. Ubundi ikibazo ntabwo ari ugupfa, ahubwo ikibazo ni ukugendana ibintu byagupfiriyemo kandi wowe uri muzima. Ndasubiramo iri jambo. Ikibazo si ugupfa, ahubwo ikibazo ni ukugenda hari ibintu byagupfiriyemo bipfira muri wewe kandi wewe nyine byo uri muzima. Iryo jambo rirakomeye. Umuntu agendana ibintu byamupfiriyemo kandi nawe ari muzima. Bivuze ngo twagiye tubona abantu batwaye inda, umwana agapfa kandi nyina azi ko ari muzima kandi akaguma agenda. Hari n'igihe yumva adakina basi. Dukoresha ijambo bavuga bakoresha kandi nawe hari igihe yumva adakina akibaza ngo ni ugutekereza kumena aho karabaye. Ubundi aha bita ku mpanda hari abantu benshi baharyamye ku mpanda, baharyamanye imigambi, baharyamanye amaproje atagiye mu bikorwa. Hari ibintu byari bibarimwo bizima, barangije barapfa bitagiye kumugaragara, bagenda bajanye nabyo. Rero ubu dufise abantu bafise ibintu bibarimo byapfuye ariko baba ari bazanye. Rero iyo ufise ibintu byagupfiriyemwo wewe uri muzima, nawe ntabwo uba uri muzima, tuba tukubona uri muzima mu bigaragara, ariko kuba hari byagupfiriyemo ntabwo uba uri muzima nawe, bitewe nuko ibyo byagupfiriyemo ari byo byokugize muzima. Haleluya. Ibi turabisangahe? Nadusomere pasiteri ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 15 ku murongo w'indwi. 15 ku murongo w'indwi. Reka dusome Yohana 15 ku murongo w'indwi. 15 ku murongo w'indwi. 15 umurongo w'indwi havuze ngo nimwaguma muri jewe amajambo yanjye akaguma muri mwebwe, musabe icyo mugomba cyose kizobabera kuno. Nimwaguma kuri jewe, nimwaguma muri jewe. Nagira rivuze ngo nimwaguma kuri jewe. Reka dusubire muri nimwaguma muri apana kuri jewe. Oya, ntabwo ari nyuma. Umuntu yavuze kuguma kuri jewe bishaka kumata inyuma ariko yavuye muri indani. Naho rero nashaka kumva ko ari kuri we cyangwa muri we. Oya, ni ndani. Ahantu byapfiriye rero ntaranasobanura. Haleluya. Byapfiriye inyuma. Nimwaguma muri jewe apana kuri jewe. Twavuze ko ijambo rivuga ngo byapfiriye he ko dusaba ntiduhabwe kandi tubifitiye uburenganzira. Aho byapfiriye inyuma.
kuko umuyaga uje ubisangaho, inkukura ije ibisangaho, ntibyinjiye indani, imyanda ije ibisangaho, byapfiriye inyuma. haleluya. Turebere hamwe ni kubera iki iri jambo rivuze ngo nimwaguma muri jewe, ntavuge kuri jewe, akavuga ngo muri jewe, muri indani. Yesu avuga ngo nimwaguma muri jewe, ibi yabibwiye bande? Yabibwiye abantu bamwakiriye, ntabwo yabibwiye abataramwakira. Abamwakiriye ababwira ngo nimuze kuri jewe, nimurize kuri jewe. Barangije kuza kuri we agahita babwira ati ko mwaje rero nimuze muri jewe, kuko ntabwo waza muri we utaraza kuri we, ntibikunda. rero hari abo yakira bakaguma kuri we ntibaje muri we. Imana ishimwe. Ni iki kigomba gutuma umenya amabanga ari muri Yesu? Ni ukuba muri we. Amabanga ya Yesu ntari kuri we, ari muri we. Hari ibimenyetso bigaragaza umuntu ari muri Yesu, hakaba n'ibimenyetso bigaragaza umuntu ari kuri Yesu. Ibi bintu bibiri biratandukanye. Abari muri we hari uburenganzira bafise, abari kuri we badafise. Abari muri we hari ibintu bavuga, abari kuri we batavuga. Abari muri we hari ibyo bakora, abari kuri we badakora. Abari muri we hariho kirazira kitari kubari nebosi. Abari we hari amasezerano bagendana, abari muri we bari muri we hari amasezerano bagendana, abari kuri we badafise. Abari muri we bazi ejo habo hazaza, mu gihe abari kuri we ataho. Umwana ari ndani, ikintu cyose akenera ari ndani, agomba kugihabwa, nubwo nyina gisabwe ataco yaba afise, nubwo atanga ubushobozi bwo kukironka icyo kintu yoba afise. Birasobanura iki? Iyo umwana avuze ngo ndashaka inyama, akamoto kagomba guhita gafata nyina, agahita ashaka inyama, nawe agahita ategeka kuwatumye iyo ndibaho. Uwatumye iyo ndibaho agomba gushakisha inyama, byanga byakunda agomba gushakisha ikintu bita inyama. Kubera iki? Umwana uzisabye ari indani. Icyambere igituma agomba kuzibona, ntashobora kuza kuzironderera, arapfunzwe, arugaranywe n'umuprisonier, afise amarimite, hari ahatarenga. Kandi anavuyeyo kaba kabaye, ubuzima buba burangiye, uvuze ngo abapfuye. Agomba gusaba ibyo ashaka ari yani. Iyo rero nyina umwana ashatse inyama ari indani, agomba kwiyaranja uburyo bwose, kuko arabizi ko uno mwana ntabwo ari busohoke ngo azishakire, agomba kuzirondera. Rero uwamuteye iyo nda agomba gukora uburyo bwose haboneka umutekano wa nyina, haboneke n'umutekano w'uburi indani. Iyo uri muri Yesu indani ugasaba ikintu, ubujije umutekano Yesu urimo, Yesu nawe akawubuza se. Imana yavuze ngo, Yesu yavuze ngo nimwaguma muri jewe, kubera ko ubujije umutekano Yesu uri muri we, Yesu nawe agomba kuwubuza se. Hanyuma se nawe agahita atanga icyo usabye uri indani, ariko binyuze mu urimo. Ibanga rero rikomeye kuba indani, biragoye cyane
kubera ko ataburenganzira ufise bwo kwidegemvya. Kuba uri indani, kuba uri indani, iyo umuntu ari indani ntabwo yambara uko ashaka. Uzagenda urebe mu maprezo makuru, urebe niriri aha ku Musaga i Bujumbura, mu maprezo makuru haba hari impuzu bambara ku buryo usohotse mu ibarabara uyambaye n'umuntu wese abona kupfunzwe, n'umuntu wese ntabona kupfunzwe, ahubwo yo gufata kuko watorotse. Ikindi gihe iyo ucarutse wambaye iyo mpuzu bagomba kukurasa, uraraswa. Itegeko rihari wemerewe, yes, itegeko rihari rivuga ngo umuntu yambaye uyu mwenda numubona acitse mu mutwe, ni sino ku maguru, ni mu mutwe ahita agendera. Tugira abantu rero bapfuye indani muri gereza, barashwe takiri bazima. Biradusaba ko mu mwuka rero barakurasuka ku mugenda kandi bibaza ko gikomeye wararashwe. Bidusaba iki? Iyo uri muri gereza indani muri Yesu, ibimenyetso bya mbere bikuranga kuri muri gereza. Muri gereza ya Yesu iyo uri indani ugomba gusa n'uwurimwo. Iyo uri indani ugomba gusa n'uwo muntu urimwo. Nimba bavuze ngo nsa na Yesu, kugira ngo use na Yesu ntuba uri kuri Yesu, uba uri muri Yesu. Mu yandi magambo, Yesu ni uhita ugaragara. Mu gihe abantu bakurebye hakagaragara Yesu, nibwo bavuga ngo usa na Yesu. Kuko uri hehe? Muri Yesu. Nta kindi kintu kigomba kugaragaza ko usa na Yesu mu gihe utari indani. Kuko uri indani muri Yesu, ugomba kugira ishusho yande ya Yesu. Iyo uri kuri Yesu ugomba gusa n'ibiri inyuma ya Yesu, ariko uri indani muri Yesu ugomba gusa nande na Yesu. Hari ibimenyetso bigaragaza umuntu ba muri Yesu bitaba kuri Yesu. Nibyo bimenyetso ariko baradukurikirana dukeneye kumenya, kuko bwacu turabikeneye. Nibiki bigaragaza umuntu ari muri Yesu cyangwa uri kuri Yesu? Mbega bose ni imikingahe? Hari abari muri Yesu, hari abari kuri Yesu yahamagaye, hari n'abataranamwitaba. Yes. Ya. Ibimenyetso bigaragaza umuntu ari indani muri Yesu. Batwo biha imice nk'itatu. Ego ni imice itatu. Hari abantu barimwo. Hari abarimwo. Nibaza ko atari benshi uko biragoye. Oya ni bake. Ni bake. Kugira unemera kuba indani ni yindi ntambo kikomeye cyane. Abari kuri Yesu nibo benshi. Pastor uzagenda urebe niyo baciriye umuntu rubanza bakamupakira pick-up ukabona bamutwaye ku Musaga, arinda gerayo atemera kwinjira. Ntiyemera. Kandi barukase ntasubira inyuma, arinda yinjira yanga ariko akinjira. Rero hano muri Yesu kwinjira ntabwo byoroshe, ni nko kwinjira nyine ku Musaga. Kuko hari ibintu utemererwa kandi biryoshe biri inyuma, biri inyuma. Ibintu bitemererwa n'ibiki? Nibyo dukeneye kumenya, bivuge. Icyambere umuntu ari muri Yesu ntiyambara impenerezo. Eka uri indani ntibishoboka. Ntiwambara impenerezo uri indani. Ibyo ntabwo bibaho. Icyo ni icyambere. Umva icya kabiri, uri indani muri Yesu ntabwo ugira inzara z'imbandikana. Hari inzara bita plastique. Ugasanga umuntu yateretse ko zigera hano. Uri indani ntashirako. Umuntu ari indani muri Yesu, haleluya, umunwa wiwe ntabwo uriho amaraso. Ari indani ariko uri inyuma ya Yesu. Ibi byose baze kuvuga
nta bariyeri hari, kizira ku muntu ari indani, ku muntu ari indani arimo ikindi cyangeze kuri bingahe bitatu icyakane umuntu ari muri Yesu ari umurundi aguma ari umurundi ntaba umuzungu eka nta rundi rukoba yiha agumana ubwo yahawe ntashira ko mukorogosha kareka urumva arapfunzwe none ayo mafaranga yo kuza kurondera iyo mikorosi biranyura agomba kwisiga ibyahawe kukagendera ku itegeko umuntu ari muri Yesu indani umva icya gatanu umuntu ari indani muri Yesu nta biziriko musanga ku mutwe ibiziriko kubera arapfunzwe arugaranye hari ibintu atemererwa bivuga ngo rero abenshi cyane igituma batemera kuza muri Yesu ibyo bintu bizira ntibashaka kubiheba abari indani muri Yesu hari utunyobwa batanywa hariho utunyobwa batanywa hari utuji twaje tw'ikizungu hari utuji tw'ikizungu tw'ikizungu tw'abarokore wakanya ukumva mu mutwe cyacanganye ubundi hari ibinyobwa by'abantu bari muri Yesu birahari bidahurirwa n'abantu pastor kankubaza urigera ubona ikinyobwa bita fana gihurirwa ko n'abatagesive urigera ubona ikinyobwa cyitwa amata gihurirwa ko n'abakonvoye urigera ubibona reka nkubwire ko hari Yesu nashimwe hari yewe tata we uri indani muri Yesu hari ibintu kiba kizira kunakorako uzi ko umuntu ari kuri Yesu usanga yicaye mu kabari yicaranye n'abandi bantu ari gufata fana undi ari gufata amasteri bagira ngo arasante akazamura fana agakubita kuri amasteri agakubita kunozenya kuri heneke mu yandi magambo tagushyigikiye turitsa uyu muntu ari ndani muri Yesu ahurira he nabyo n'ibyo bintu ko Bibiliya ivuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha ntiyicarane n'abacogora ijambo turiho riri kuvuga ngo byapfiriye hehe ko twari dufite uburenganzira ubundi iri jambo rivuze ngo nimwaguma muri jewe amajambo yanje akabagumamo musabe ikintu cyose mushaka kizababera kuri rero ibyo dusaba n'umuntu ukeneye kurira indege n'ukeneye akazi birivuze ngo icyo none uzi ko aritwe twimye ibintu ni ikibazo cyo kuba kuri Yesu n'umukobwa akeneye mariage umva upfa kuburindani rebosi yavuze usabe ikintu cyose n'abagwaye indwara bagomba gukira umva usabe cyose haleluya amafaranga n'abagwaye amaso bariko baratwumva umva n'urwaye diyabete n'ubugwaye sida ariko n'urwaye kanseri kondisiyo kubamwo ariko nabyo biragoye Imana ihamagara Aburahamu yabwiye ngo banza uve vayo uze kuvayo rero bigutandukanye n'abantu benshi abari abagenzi bakakwanga abari ningira urubanza n'indazoza k'umuryango uzoca uhita umuheba Imana yarambwiye ngo mbwira abantu ikibazo babisabira hanze kandi ni ukuvuga ngo amabanga y'Imana agomba kumenywa n'abantu bari indani apana hanze barimo indani
habana atakwishushanya wareba umuntu gaheruka mu ndwiza ari umurundi mu kwezi kuzi kubana n'umuzungu kandi ubwo buzungu rero wamuje kumureba muri Amerika ugasanga nta identity afise ya Amerika none wamurebera mu Barundi naho mu Barundi ntarimwo umva kuba hehe indani amasezerano ye mana yatindishijwe no kwishushanya kwisobanukirwa twebwe twakiriye Yesu turi imbohe turi ikintu bita le prisonnier bantu baboshe abanyororo kwikura mu munyororo rero nukuza gufata bya binda bandi bafata ari kuri indani interdit kirazira nibikunda niyo mpamvu rero twama tuvuga ngo abanyamahanga baguwe neza kuko ubwami barimwe babukoreramwo neza. Reka duse n'abarangiza kumbure dusenga hanyuma tuhakaza abantu bifuza kubana natwe ku munsi wa gatandatu ni saha 3 za turi mu masengesho adasanzwe turabahaye ikaze no ku munsi wa Mungu ni saha 2:30 turabahaye ikaze buri wa gatatu tuba turi mu materaniro kamera dukurikira mu biganiro bitandukanye bica kuri Buja FM kwa gatatu isaha 3 z'ijoro isaha 4 z'ijoro kugeza 5 no kuwa mbere isaha 11 z'igitondo kugeza isaha 12 ku munsi wa gatanu mwabyumvise kuri Voix d'Espoir ni saa 9 kugeza isaha 10 turabahaye ikaze turi muri bino bihe ndazi neza hari ibyo wari warabuze waburi muti n'inyishu ariko muri Yesu birimo reka turanzigize dusenga cyo tubaha na adresse ka dusenga Imana dusengera umuntu wese yadukurikiranye ariko tubaha ikaze senga umuntu tumwe ufata ahubwo n'imbuna gwaye hanyuma tubaha ikaze mu iyo minsi Imana ibahezagire. Imana y'ubutware no bushobozi Imana idukunda kandi itwitwararitse ndasengeye ukugutwi kuyu muntu lesote yumvise kuba muri Yesu no kuba kuri Yesu ni ibintu bitatu tutasobanuye tuvuzeho kimwe ibi bindi bisigaye bibiri tukazabisobanura ariko mbanje kuba ndasengeye kuno gutwi kumvise iki gice cya mbere cyo kuba imbohe ibindani muri Yesu ifite uburenganzira bwo gusaba ikintu cyose ikeneye kakibona. Uwiteka nyiringabo Imana dufise abantu bari hanze batemera guheba za jogo z'abasani ngo bazi indani muri Yesu. Ubu dusigaye dufite n'abagabo n'abasore nabo bihindura abazungu ntabwo mukorozi isigaye iri ku bakobwa gusa n'abagore zimukiye no ku bagabo. Noneho abagabo ntabwo bambara mini jipe ariko ubu barashizeho na mini pantaro ugasanga umuntu yambaye umusumani. Kuba muri Yesu hari ibintu bitagomba kujana. Turasenze mu izina rya Kristo Yesu inondwi iyindwi ibe yo kwinjira indani muri Yesu ubwoko bw'Imana. Amen. Ibyo twabuze tubibone mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Mani bahezagire kandi mani bahumurisha. Murakoze mukanya murakurikirana intahe.